Mawusuthinta phela lezo ndaba uthinta indaba ezinkulu kakhulu ngeke uqale ngazo funa mase siqale ngazo vele sale sesisela kanjalo yabona ngiyacabanga ukuthi ngizocela kuona ngasekugcineni ngasekugcineni hayi kulungileke Khuba cha ake sidlule ngeke ngayibona ke futhi ezinye indaba Khuba abantu abaningi bazi ukuthi kune Khuzani funeral plan. Yes. Asikaze sizwe uKhuzani kakhulu asikaze sibone kakhulu uKhuzani ekhambisa le Khuzani funeral plan bese cela ukuthi uthi usike elijikayo khona ngiyazi ukuthi abaningi bebenokuzibuza ukuthi hayi uKhuzani simaze emculweni kakhulu uKhuzani simaze emculweni kakhulu kodwa bengazi ukuthi uphila ngani eside beside umculo so khumbula ukuthi abantu abaningi banayo lento le ukuthi bekhohle ukuthi njengoba amacike mangaka nje kukhona amanye angagcini ngokucula kuphela ngicabanga ukuthi cela ukuthi ukujika awukuselijika lapho kuyiKhuzani funeral plan nokunye ukuthi uKhuzani uyiphilisa ngakho esidini ngoba ngiyacabanga ukuthi baningi abantu abafuna ukwazi ukuthi beside umculo because besilindile kulonyaka abantu bebelindile umsebenzi selokhu kugcine ngesipoko esingafi ngonyaka ophelile abantu bazibuza njengoba engakhiphi nje uKhuzani uphila ngayo mfowethu uselapha embuzweni ngiqale nje ngiphinde ukucizelela ukuthi ngiyalijabulela ithuba engilithola la emsakazweni ukuthi ngikwazi ukuthi ngizokhuluma nabalaleli ikakhulukazi njengoba kuyile isikhathi sesama lockdown singenalo ithuba elanele lokuthi sikwazi ukuthi sihlangane nabo so ke ukuvela nje sizozwana nje impilo ukuthi ugazi iqhawele kuphi lalikhona lisaphila yini ngiyacabanga ukuthi leyo nto ibaluleke kakhulu yebo so ke okuya nje embuzweni wakho okay ngicela nje kancane lapha une challenge nje encane into zami lapha zihamba zidansa isipantsula okay hayi no ngizilukhuza manje khona into encane okay so engifisa ngiyaxolisa kakhulu engifisa ukubalula la ukuthi ikakhulukazi njengomculi iCovid-19 ithumele umlayezo ikakhulukazi kubaculi bonke not nje kubaculi kuphela bakaMaskandi but kubaculi nje bonke la khona evezile ukuthi kuyafuneka ukuthi mawumculi kube khona ezinye izinto zenzayo ngoba kuyenzeka uthole ukuthi kwesinye isikhathi sekuhlasela izimo njenganalezo uthola ukuthi umculo soyavaleka completely ngoba umculo ubukakala ngathi uyavaleka manje ngenxa lesifo ngoba asisakwazi ukuya kubantu asisakwazi ukupromote ingoma ngisho sireleasile asisakwazi ukuperformela abantu ingoma so kuyisihluku nje waya so ke noma ngeke ngisho ukuthi mina engikwenzayo noma ngeke ngubalule konke kodwa kukhona nami engikwenza eceleni okwenza ukuthi kuqhubeke ngikwazi ukubeka isinkwa etafuleni bese ngibuya ngiza embuzweni wakho mayelana neKhuzani funeral plan iKhuzani funeral plan ngayisunguliswa izathu ezithi ngibuka uyabona mangabe usune society abantu abaningi kufunakala ukuthi kube khona izinto zenzayo ikakhulukazi emphakathini eyizokhombisa ukuthi abantu uyahambisana nokuthi bencedakala siyababuka abantu bakithi ikhathe eziningi makudlule ilunga lomphakathi uyabona uthola kusazi kuzothathwana kuhlanganiswe nani so kuyabanjwa kuyayekwa ngoba isifo akekho umuntu osukazi ukuthi kuzoba khona isifo ngandlelane nini yabona so ke ukuvula kwami iKhuzani funeral plan ngabe sengivuliswa yilokho ukuthi ngiyafisa ukuthi abantu besizakale abantu bebe ngibe yithemba labantu ukuthi abantu mangabe befica izimo zobumnyama bekwazi ukuthi bayazi ukuthi siya kuphi lapho siyakhona ukuphi lapho esiregister khona ngoba eminye insurance iyabaleka mase kushaya izimo ekanjalo so ke mina njengomuntu owaziwayo njengomuntu futhi abantu sebemsupport isikhathi eside ngithembakele nje ngingakavula umlomo futhi ke akukho nala engabalekela khona ngoba uphila kubona abantu so ke insurance kanjalo enabantu baziyo abantu ophila nabo ngiyathemba ukuthi yona insurance kumele kakhulukazi futhi sibuye sigxile kuyona kakhulu ngoba uqhamuka nje kweinsurance ningayazi kuthiwa nansi insurance iyajoyinwa ngelinye ilanga ngeke wazi ukuthi uyoshona phi namhla usuqoliwe kodwa ke lo ngase ngithi hayi ngoba ngine donation nginabantu abaningi akube khona ngoba
bekuba khona izimo la khona ukuthi sihlaselwa khona ukudlula kwamalungu ethu uthola ukuthi njengomculi vele kufanele ngiyofaka isandla lapha osokudlule khona ilunga lethu so ke ngase ngibuka ukuthi angivule iplan la khona sizokwazi ukuthi siyibekelele thina kuze mhla sifice isikhathi somzima bese sikwazi ukuthi siyocaphuna emgodleni silekelele loyo osenenkinga ngibeke sekuba nemibuzo ebakhona uhamba kwesikhathi ukuthi yini engenziwa going forward ngoba abantu bakithi bayakholelwa ekuthenini uma ngabe kudlule ilunga bese kungabi nje ukuthi ubanika imali akube khona ezinye izinto eziphathekayo zenza ngase ngithi hayi ngiseyinhlelo njengamanje ukuthatha ikhuzana funeral plan even namalunga akhona phakathi azobenefita lawa vele sejoinini ngithatha ikhuzana funeral plan ngiyithathe ngiyise straight ekuthenini ikwazi ukulekelela umuntu ukuthi ingcwabe ikhiphe ibhokisi imtransport imenze yonke kuze umsebenzi uzoba lula uyabona kuze umsebenzi uzoba lula so ke ngilezi inhlelo njengamanje ngiyayithanda kakhulu le mawusasho njalo kuba ngoba uzokhumbula ukuthi kubukeka sengathi abantu kakhulukazi umnotho wasemzansi kubukeka sengathi uyafadabala ilandi kancane kancane ilokhu liba nomthwalo nje ngoba naka izinto ziningi ezenzakalayo uzokhumbula ukuthi njengamanje into eqoqonyezelwayo Mlindoza mawuthatha uthi yabuka qoqonyezelwa leyo ukuthi abantu mababe namabhizinisi abawenzayo ngicabanga ukuthi le yekhuzana funeral plan Mlindoza idlala indima enkulu kwayona ukuthuthukisa umnotho wasemzansi ngoba khona ingane zabantu eziqashwayo nangaphezulu nje kwalokho kuningi ithemba nabantu ababanalo uma kuukuthi nansi ibhizinisi lo muntu wasemakhaya umuntu ukuthi silezi siba naye njalo umuntu esaziyo ukuthi masimdinga somthola eKZN somthola eNatal somthola eNkandla kwesawaMpungoze ukwethembeka vele kube isidudla kube ngaka okwenza ukuthi abantu kube lula ukuthi beyilapha ngoba ukwethembeka kokhulu engizokusho nje futhi umsakazi wami ukuthi ngiyabancenga abantu bakithi abantu ngiye ngisho ke nethimba engisebenza nalo ngithi abantu abadinga abantu ukuthi ubaphoqa noma ubafunze abantu kulula ukudila nabantu abantu badinga action once abantu babona ukuthi funeral plan yenzeni ubani useke wayithola yamenzelani bazobona nje ngisho inkundleni zokuxhumana zaloko sipost ukuthi nakhu la esisilekelele khona ilunga lethu sesithela ladlula salekelela noma kwadlula ilunga lakhe salekele abantu ke bazoyizela abantu mawuloko batshethi nje yabo nje mina ngesikhathi ngiphusha impahla zokugqoka ngangingakhulumi ngomlomo uthi abantu abawuthenga bengifaka into abantu bayibona ukuthi le ndoda isengile bese bayithenga into abantu bakholelwa ukubona into isiyenzeka kakhulu hayi kungakhulunywa ngomlomo kuphela uyakhumbula lapha naMlindoza khona indaba ke bayishayela izandla kakhulu abantu yenziwa iyona ikhuzana funeral plan ngokudlula emhlabeni weciko uMajoda uyabona ukufakazela okusho kuba no sisale sesi phela le funeral plan siye sidlule kuyona ngicela kube ukuthi khuzana mhlawumbe siya ngokuyiphetha le ye funeral plan kube ukuthi sidlulela phambili ngenxa yesikhathi mfowethu akunankinga ngiyabonga ngakho right khuzana usubuzwa iV6 ke manje bathi Mlindoza bathi umfana kaNtombela ufana ngaleli kabe oligcina kuyilo khuzana khuzana inkinga mfowethu zikhona amaciko asiwaboni eqhubeka phambili ngezathu ke wasichaza esithinta iCovid-19 izinto eziningi izibambile mhlawumbe khuzana ngabe sikhiphe nealbum mangathiwa iCovid-19 ukuba noma kuthiwa ikhona mhlawumbe noma kuthiwa siku level 1 ngabe sikhona iCD kakhuzana esithi isikhona noma siphumule manje kaphuma khona yilo sekuphekiwe osekusebhodweni osekulindo ukuthi nje zake zathi ukuthi qhu kusho phakathi no ukhuzana usebenza ngesikhathi isikhathi sikakhuzana sikaze saphazamiseka ngikhipha end of November ngawo wonke unyaka ngoba uzokhumbula ukuthi izwe likaKhuba lapho ngoNovember kwazothi isilingo saphuma ngoNovember ijele laphuma ngoNovember
so ke ilokhuzana nayo izophuma ngoNovember awuphahluka kule album ezophuma ngoNovember uKhuba usebenzisana nobani i-album ezophuma nje no uKhuba nje bethi i-album izophuma ngoNovember ngicabanga ukuthi akakayiphuphi ngisho kuyiphupho yabona njengoba ngilapha nje ngifana nawe angizazi ngisho ingoma eziyobe ithulwa no ngiyabuza futhi mana into engifuna ukuyibuza mangabe ngizokhipha ngoNovember mina ingoma ngiqala ukuyibhala ngoba sengiyestudio hawu ngale ke wavalwa ngivimba ngithi ngiyalapha impela ke la manje angithi manje abasifana khona umculo obhala ingoma ngogudi ayibhalela uthi Sam mina ngiwumuntu obhala ingoma ngoba sengena studio yabona nje masuthiwa ngestudio angiqale lapho ke ngibhala ingoma ke bese ngestudio angikwazi ukuhlala nengoma mhlawumbe Mlindoza komele nabalaleli sibaphe chance ukuthi bekhulume nokuba kodwa engifuna ukukubuza ngingaze ngulibale khona nje ngakubuza khona ukuthi kuza kanjani la ebongweni ngendlela obonga ngazo insizwa laphana efana nomcombololo nangendlela oyibonga ngayo omunye umuntu engathi hayi man ngathi akabi nesikhathi ukuba sokuyocabanga kube ukuthi uyabhala uyacisha enye into imbilile imbuzo owesibili ngaphambi kokuba sikubalaleli Mlindoza ngifuna ukwazi ukuthi kuza ngathini ngiyakhumbula kule sidile album isipoko singafi yes lapha abantu ababeningi babelindele ukuthi hit kuzoba isipoko singafi ngicabanga ukuthi mhlambe nawe kuba ngoba ngangibuka lapha ngendlela ophusha ngakhona kwakulokhu kuthiwa isipoko singafi qhu ladla abantu nje ngifuna ukubuka la ukuthi kahle ukwenza kanjani ukuthi ingoma eziningi ziba ama hit zonke ngoba ngokujwayelekile isifike ialbum yomculi yaziwe akubo ukuthi kuba nayo ingoma eyodwa laziyo ukuthi no le ishayile for sure kubo ukuthi mayisephushe yena nathi nabalandeli mabethi bafika bayathenga vele sibazi ukuthi shuthi le hit uthola ukuthi lezi ezinye ingoma hayi vele ziyalandeleka kodwa kuyona uthini ngesipoko esingafi yabona kunokwenzeka ithi beyini kuza kanjani ukuthi kule ama hit ngicabanga ukuthi adide wonke umuntu adide nomnikazi wena umnikazi bona athi uphusha kakhulu ngapha abantu lidla abantu nje ayi no into engayenza ingoma mangisuke ngifaka kwi-album u14 ngisuke zonke lezo ngoma ngizethemba ukuthi khona izokwenza ebantwini khona abantu ingoma abazoyithanda bese kuba khona ke lezo ngoma ezimbili noma eyodwa abantu abavele bonke bethi ke yebo sinazi ingoma zethu esizithandayo kwi-album sonke ngokwehlukahlukana kodwa ke this is our national anthem sonke sithi asicule le ngoma so ke ukuthi mina yathi mayiphuma i-album ananga ngibona ngiphusha ijele lokho ukutshela ngokusobala ukuthi ngangingabafunza abantu ngoba thiwa ngangingabafunza abantu abacula abantu babengena estudio bebese bazi ukuthi yona yipi ithi phuma uyamona sefunza abantu ngabafunzi nikeza abantu album bazoyishola bona abantu ukuthi hayi iyashaya ke le ngoma yabo so ke ukusebenza nje ngokuyikhandla mfowethu nanazo ke ibonga nje obaduke wabuza ukuthi indaba zeyibongo ngiyayicabanga yini kwenzakalani mangibonga insizwe engisebenza nazo kwenzakalani angithi phela lento yona mfowethu izimpande zethu so imvelaphi yakho awuyicabanga uphila yona so ke njengoba nawe uma usukungizwa akudingi nani ngisho ngivuse ebusuku ungibuza ukuthi ubani umcombololo yokutshela ngithi umcombololo umcombololo msilenka ugoqo amakoto omhlaba khona lapha ingubo yamaphezenti sipho kusale ngenkinga kokwini ngathi sakhela savuka sashaya ungadi uphinde ukuthi sangibamba sangisondela isikhawuntela so lento yokudila amodela lokho ngisho uqo thambo lephepha umadli wazingqele right no Mlindoza ake sibaphe abalaleli ichance kunombolo yethu 0796970427 okanye bethume SMS besineze SMS besithumela umkhafazi nombolweni ethi studio 0720930088 ngoba ekugcineni kwakho konke ukhuba ungowabantu singakubuza esikubuza khona njengoba sithola ichance ekhaya sihleli nje kanje kumnandi kubo ukuthi silokhu sishebelezile into umuntu ekhaya omlandeli wakhe yabona sesilokhu sigudle ngalokho thina sicabanga ukuthi abantu bayadinga ukwazi kanti silokhu shaya eceleni Mlindoza lokho sigudla nje mana ke salinda abalaleli ukuthi befone mina ngifuna ukubuza nje umbuzo ukuthi kusho ukuthini kuwe Khuba mangabe ubona izwe likuthanda kangaka kusho likhulu kakhulu
ukwesekwa ngabantu ngoba uyazi ukuthi kuba kuthiwa abantu abangiseki ngabe lama hit eniwashoyo ngaba bekho ngoba into yenza ukuthi sishaya ama hit ucabangela ukuthi muningi umphakathi ongithandayo muningi umphakathi ongisekayo so kuzomela ngisebenze ngamandla so ke ukuthandwa abantu kusho likhulu ngoba ikhona okungikhuthazayo noma ngilele ebusuku ukuthi icosololo ngoba ngiyazi ukuthi umhlaba wonke uyayivuma into yami engenzayo so ke ukuthandwa abantu kumina kuyinto enkulu kakhulu kuyithuba elikhulu elingqayizivele engifisela futhi wonke umuntu ukuthi elimvelele umuntu osafisa ukuthi aye phambili ake siye ngasengomeni Mlindoza sikunyamathe ngoma masibuya kube ukuthi siyabadonsa abantu ezincingweni nakuzona zonke ilokhuzana nakuma SMS ingoma esekuyona ithi isolama ake inhliziyo ngoba inhliziyo hayi musishabeleze yabona ngale uzivule isitole sokucula hayi thina kanjani ngafanele sikhishe ngamndani sibheka lapha ke ukhuba ngalesikhathi kusalekela imisuzu athi ke ishumi ke nesikhombisa 5 o'clock kanjani ukhuba sinasi ngaphakathi sendlini yokusakaza 079697 0427 gijim Yemki baba fana ngembona inkosi Yemki baba fana ngembona bafana bashingayo Yeshaya samthelele vaniyela ngensenze lutho Noma nehasuka nesithuka ngensenze lutho Noma nehasuka nesithuka ngensenze lutho Ngiyogcina ngakho ukuthomela ngensenze lutho Yemki baba fana ngembona Yemki baba fana ngembona bafana bashingayo Yeshaya samthelele vaniyela ngensenze lutho Noma nehasuka nesithuka ngensenze lutho Noma nehasuka nesithuka ngensenze lutho Ngiyogcina ngakho ukuthomela ngensenze lutho Hey, afowethu Ngikhize zabili hamba nokhuzana awukhuzani khuza labafana bakhuzane bekhuzeke bengathaleli kuwe ngoba baqale nengoma encane abalandeli babo bancane abekho mabeka abekho hey dala ingoma ama-Afrika amadla khithi ingoma befuna simdonsa lo Nazi ukintavu umuntu onjengakhuzana omdala iyasisiza lapha. Sabe kuba ezinye Interview ngikeleyo. Izinto ezivela ngesikhathi ukhuluma kuvela okuze. Ngoba uma iplan interview hayi. Yayikhuluma iplan. Ukuthi ke nathi phela ukhakhayisa babhala amaphuzu lapho ukuthi hayi. Hayi bese kuzobuza nje. Hayi kodwa ke mina hayi bese kuzobuza ukuthi ngendlela obukhuluma ngayo bese kuzobuza ukuthi iziphi izinto uyibheke nje makuthiwa uqala phansi uyafika ke studio usiyapha ubhekela. Ngabe hayi kodwa ngoba nithi ngisazobathatha abalaleli. Hayi. Ubona ke abaphathi bethu nabo bayafona Mlindoza asingene wethu ngifuna sponsor ogcina uneke manje namakhunguzwa njena nje ozokuba sokona Sengizosuka ngishaya umfana ngempama yangiphina nekusuka Ay,
Kuyaphila bapho. Angithi niyakunike yomanisuka la. Yamjonga umjobo usikhona sikhuluma wani. No, ngiyadala. Ngiyambona amabhunguza ngazikanye. Unginomlayelo ongayibhekile phela. Hey Thum. Bala 079 697 04